Dushimye Imana yaduhaye mugoroba mwiza. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa jioni njema. Imana iragahoraho. Mungu adumu. Tugirire umugambi mwiza. Ambaye ana lengo nzuri kwa ajili ya sisi. Shimwe yabidukoreye. Asifiwe ambaye amefanya. Ngize misi kitari kigufi. Nimaliza siku nyingi. Narahishuriwe kuba mu nzu y'Imana. Nikiwa nimefunuliwa kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Gusa lakini biragoye cyane, ni vigumu zaidi kubona ko ari ibintu by'agaciro gakomeye kubera ko tubihorana. Ni vigumu kuona ya kuwa ni dhamani sana kwa sababu tunakaa nayo. Ikintu umuntu ahorana, kitu ambacho mtu anakaa nacho, uzubona ari igisanzwe. Unaona ni kitu cha kawaida. Niko umuntu aremye, niko ateye. Hivyo ndivyo mtu anakaa. Igihe cyose ufite ikintu, kila mara ukiwa na kitu, ubona ari igisanzwe. Unaona ni kitu cha kawaida. Ariko nongere mbabwire ko kuba mu nzu y'Imana ndibisanzwe. Lakini niwaambie mara tena kuwa nyumbani mwa Mungu si jambo la kawaida. Nubwo twavutse tukisanga hano, hata kama tumezaliwa na kujipata hapa, ariko ndibisanzwe, lakini si jambo la kawaida. Amen. Biragoye cyane kubifata nk'ibidasanzwe. Ni vigumu sana kuchukulia kama si jambo la kawaida. Kubera kubihorana. Kwa maana tunakaa nayo. Hano twese, hapa sote, Aline arahari? Aline yupo. Tiyaje. Hajakuja. Hano twese, hapa sote, hafi ya twese ngirango. Karibu sote hapa. Turashaka kuja muri Amerika, ni Burayi, no muri Canada, no muri Australia. Tunataka kwenda Marekani, Canada, Australia. Twese sote tuzi ngene ari ngombwa. Tunajua ni ya maana. Nico cyadukwiriye twari turi. Kwa maana ndiyo imetutoa huko mahali tulikuwa. Baratubwira ngo twabone inzira yo kugerayo. Wakatuambia tunaweza kupata njia ya kufika huko. Kubera impamvu nyine twese tuziranye. Kwa sababu ambazo sote tunajuana. Mu gihe tutarabibona, kabla hatujapata hayo, igihe baguhamagaye kuri UN, wakikupigia kwa UN, zugenda umva nyine urabishaka. Naenda ukisikia kuwa unataka. Reka mbivuge. Urabizi ngene mu mutima uzugenda umeze. Unajua vile moyoni unaenda ukiwa. Ariko umuntu wagezeyo. Lakini mtu ambaye ameshafika. Umuntu wagezeyo. Mtu ambaye amefika. Nubwo utaragerayo. Kama hatujafika. Ariko tuzatuvugana kesho nabageze. Lakini tunaongea na watu ambao wameshafika. Nuko bashobora kuba barimo kudukurikira. Na hadi kwa sasa edha wanatufuatilia. Bisanzwe. Ni jambo la kawaida. Kwa ruhuha na kwa kujuguma. Na ile kutetemeka. Na kwa gutitira. Kutetemeka pia. Haya masengesho. Haya maombi. No kwa kuja gutanga mahitaji ngo bagusengere. Kwenda kutoa mahitaji wakuombee. Na bwabwo babwo kuvuga ngo wenda noshika ngabivuga nabi bakagira ute, bakampaya indi mwahise gute, reshi. Na hiyo nasema vibaya wanani iyo umaze kugera gutya ukavuga ngo ngezeyo ntoya karago. Ukifika unasema nimefika sasa nikupumzika. Texas. Ajya ba Frank bari. Kina Frank wako wapi? Arizona. Kandi ngo hari faranga. Na kuna pesa. Kwabona uriki utuye Arizona, umugore n'abana n'umukecuru, ukabona murahageze Arizona. Unafika Arizona, mtoto wa wake kuhamagaza please Unaona unapiga na +1. Kabanza please, anza na plus, gakurikizaho rimwe, alafu 1. Gwaruha rwose ruzarushira. Hiyo kuhangaika yote inaisha. Cyo shaka kubabwira, kile ambacho nataka kuambia, ikintu umuntu yagezeho, ni kitu ambacho mtu amekifikia, azabona ari igisanzwe, anaona kikiwa jambo la kawaida. Bari ruwa rwarashize. Hao ni kama kubabaika imeisha. Tutarabibona. Sisi ambao hatujaona.
muzingane bimeze. Unajua vile inakaa. Bitandukanye cyane no mu nzu y'Imana. Tofauti sana na nyumba ya Mungu. Sasa hari ijambo abagatolika bavuze. Kuna neno ambayo Catholics wamesema Byiza cyane. ambalo ni nzuri. Baravuze ngo amayobera matagatifu. Wamesema mapotovu takatifu. Barayishuriwe kabisa. Wamefunuliwa. Nimbara ari ikintu Kama kuna kitu kiza kiyoberana umuntu yarakivukiyemo ambacho mtu asikijue na mezaliwa ndani, ni hapa. Nkunda indirimbo ivuga ngo uyu mwana w'uruhinja nindi. Na nyimbo ambayo inasema huyu mtoto mchanga ni nani? Umwana w'uruhinja. Mtoto mchanga. Uruhinja ni uruhinja nyine twese turaruzi. Yule mtoto mdogo mchanga sisi sote tunamjua. Ngo wabyawe n'umukene. Ambaye amezaliwa na maskini. Umukene twese turamuzi, ntagira igikundiro, nta umukunda, araho. Maskini hana sifa, hana kupendwa, hako hapo. Ngo dore yavukiye mu kiraro cinga. Na amezaliwa huko holini pa ng'ombe. Inga turazizi utarabaye mu kiraro bazomubwire ingene hameze tiwo hakumbura. Tunajua ng'ombe, hata tunajua mahali zinakaa ni pabaya. Ngongo kwicumbi ryabuze. Kwa maana makao yamekosekana. Icumbi twese turarizi. Makao sote tunajua. No bavuga nigitangaza. Urumva ibyo byose mvuze, umwana w'uruhinja n'indi uruhinja ni sawa. Toto mchanga ako sawa. Dorajyamye mu kiraro cinga kwicumbi ryabuze. Amelala holini pa ng'ombe kwa sababu makao yameisha. Turabizi. Toto maskini tunajua. Uzusoma ijambo. Soma neno. Wumva aho ruzingi. Usikie pahali. Uwa muririmbyi aravuga ngo n'umuremyi. Akasema yeye ni muumbaji. W'isi yose. Wa dunia yote. Uyu mwana w'uruhinja nini? Huyu mtoto mchanga azawa n'umukene. Ambaye amezaliwa na maskini. Aryamye mu kiraro cye. Amelala holini pa ng'ombe. Kwicumbi ryabuze. Kwa maana makao imeisha. Baragaruka rero baramuvuga. Wakarudi sasa kumtambua. N'umukene aryamye mu ni maskini, amelala holini pa ng'ombe. Kwicumbi ryabuze. Makao yamekosekana. Ijambo rikurikira. Neno litakalofuata. N'umuremyi. Yeye ni muumba. W'isi yose. Wa dunia nzima. W'isi. Wa dunia. Umuremyi w'isi. Muumba wa dunia. Tekereza na. Imagine. Ubwira bw'Imana burakomeye. Ukuu wa Mungu ni wa ajabu. Umuremyi w'isi. Lakini muumba wa mbingu. Umuremyi. Muumba w'isi. Wa dunia. Murebe ngene tungana. Angalia vile tunatoshana. Murebe ngene tungana. Angalia vile tunatoshana. Nta wundi muntu au control ibitekerezo. Hakuna mwingine anaye control mafikra. Nuriya mwana wavuke muvure. Ni huyo mtoto aliyezaliwa holini pa ng'ombe. Kara tureba hano twese. Anatuangalia hapa sote. Kara reba baje gutarama. Anaangalia wale ambao wamekuja kwa ibada. Reba baje mapepo yo kugudindika igitaramo. Wengine wamekuja na mapepo ya kuweza kusimamisha ibada. Reba bashishe baturimwo. Anaangalia wale ambao wana ugumu wa kulipa pesa. Arabizi. Yeye anajua. Huyo muumba. Tekerezo. No fata ubuse turi beshi turi bake. Sisi si wengi. Fata kandi yeme muri Kenya aba bantu. Kenya kuna watu. Uzikuzushika mu mujyi ukagira ngo isi yose bahana. Unafika town unafikiri dunia nzima iko hapa. Ukareba imitwe y'abanyakenya bose. Unaangalia vichwa za Wakenya. Aba bandi. Wapora. Wachungaji. Abantu bose gukontrola imitwe y'abantu batuye muri ariko ni beshi mwana. Anaweza kukontrol akili na kichwa ya watoto. None ushitse mu Bushinwa. Ukifika China. Uzuvuga ngo uko unasema abantu bagiraho baza bataha. Watu wana mahali pa kulala. Umuntu kontrola ni uryamye mu kiraro cye. Mtu ambaye ana control akili zao ndiye analala holini pa ng'ombe. Bwira bw'Imana burakomeye. Ukuu wa Mungu ni wa ajabu. N'abantu. Watu. Amayobera matagatifu. Yale mapotofu. Kuwa ni kintu. Kuwa na kitu. Kandi utakizi. Na ukijui. Mayobera matagatifu. Hiyo ni upotovu takatifu. Amateraniro. Ibada. Batuzanyemo tuyatangamwe umumbati. Wametuleta tukatoa muhogo. Amateraniro. Ibada. Batuzanyemo. Wametuleta. Umuntu akayizanamo urukwe. Mtu akaleta kuni. Isadaka y'urukwe. Sadaka ya kuni. Amateraniro. Ibada. Bazeyi batuzanyemo. Mama wametuleta kwa hiyo. Yazanamo ikigori. Tunaleta mahindi. Amateraniro. Ibada. Batuzanyemo. Wametuleta. Tukiraba. Tukiwa wachanga. None turashaje. Kwa sasa sisi tuko. Lakini mtu
hayajui. Amayobera matagatifu. Haya ni mapotofu takatifu. Hiki ni chano. Hiki si kitu cha hapa. Hiki ni kintu gikomeye. Hiki ni kitu cha hapa. Unakizi. Kuwa mtu anajua. Hanyuma ukagira ngo urakizi. Alafu unadhani unajua. Kandi utakizi. Na ukijui. Imana izadufashe. Mungu atusaidie. Tumenye. Tujue. Aho Imana atuzanye. Pahali Mungu ametuleta. Haleluya. Haleluya. Tuhamenye we. Tupajue. Tuhamenye. Tupajue. Umuntu wahishuriwe. Mtu ambaye amefunuliwa. Umuntu wahishuriwe bena. Ambaye amefunuliwa mahali kama hapa. Azagera. Akifika. Azi neza ico yaye. Akijua vizuri. Nazarangara. Hawezi kuzuba. Hano abahishuriwe. Hapa wale ambao wamefunuliwa. Abandi bakuye abagabo beza. Wengine wakatoa waume wazuri. Abandi bakura abagore beza. Wengine wakatoa wake wazuri. Abandi bakura abana beza. Wengine wakatoa watoto wazuri. Abandi bakura umugisha amafaranga. Wengine wakatoa baraka ya pesa. Abandi bakura ubwenge. Wengine wakatoa akili. Aha. Hapa hazaharema igihugu. Inaweza kuumba nchi. Aha. Hapa hazaharema ibitariho bikabaho. Taomba kitu ambacho kipo kinakuwepo. Hapa hazazura abapfuye. Inafufua waliokufa. Hari ikintu cyose umuntu yifuza. Kuna kila kitu mtu anachokihitaji. Haleluya. Haleluya. Gira mugenzi wangu Imana ishimwe kuri hano. Ambia mtu Mungu asifiwe kwa kuwa uko hapa. Imana ishimwe kuri hano. Asifiwe Mungu kwa kuwa uko hapa. Uzoahishurirwe. Lakini funuliwa. Mayobera matagatifu. Hii ni mapotovu matakatifu. Uzoahishurirwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubushize ndagira narabivuze inshuro nyinshi. Nimesema mara nyingi. Iwacu narabivuze. Kwetu nimesema. Nandi hantu henshi nagiye kubwiriza narabivuze. Na hata mahali kwingi nimeenda kuhubiri nimesema. Ko numva ko byaje kugira nawe mbivuge nawe. Nasikia imekuja ndiposa pia wewe uweze kusikia. Abantu twagiye tuba mu buzima bwinshi. Watu tumeenda tukiwa kwa maisha mengi. Cyane. Sana. Kandi njewe narabikunze usariri. Na mimi nimependa sana. Iyo ndebye ubuzima navukiyemo. Nikiangalia maisha ambayo nimeyazaliwa. Narabishimye. Nimefurahi. Nashimye Imana ko nabaye mu kiraro. Nimeshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa huko malisho pa ng'ombe. Karara kugikubu. Nalala huko kwa ngozi ya ng'ombe. Kugikubo nuruhu rw'inka rwanyage waba bana ndi bebe bavyumva. Ngozi ya ng'ombe ambayo imenyeshewa. Inka ko murabwo urwumva. Mnasikia? Uruhu. Ngozi ya ng'ombe. Inka ko murayumva. Mnajua ng'ombe? Abana bo kuri WhatsApp arege. Hawa watoto wa WhatsApp kukamisha kuri kuchuma. Kuna mama wanaenda huko kwa chuma. Inka bokora ikizamini bagatsi. Wanaweza wakauliza ng'ombe wanashindwa. No fata inka nimbuzo uyona no kuri televiziyo ya indi. Kama unaona hata kwa runinga. Uruhu rwayo. Hiyo ngozi yake. Zashima Imana ko naruraye. Nashukuru Mungu kwa sababu nimelala kwa hiyo ngozi. Zashima Imana ko nanyagiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu nimenyeshewa. Zashima Imana ko twaraye ku gitanda cy'amahango kikagwa nijoro. Nashukuru Mungu kwa sababu tumelala kwa kitanda cha miti kikaanguka usiku. Tukazuka. Tunaamuka. Tukazuka. Mnaamuka. Tugakura amahango. Tunatoa hizo viti. Tukasasige. Alafu tunatandika hapa. Mama buca twagize imibyimba y'ibirago. Unaamuka ukiwa na uvimbe. Cyakendo ndagikunda cyane. Hicho kitu nakipenda sana. N'ubuzima bwo kurira ibiti. Maisha ya kupanda miti. N'ubuzima bwo kugira gute. Maisha ya kufanya nini? Ubuzima ni byinshi. Ni mengi sana. Ariko lakini bigahinduka. Ikabadilika. Haricho nize hari ahantu mvuze. Kuna kile nimesoma hapo niliposema. Bigahinduka. Ikabadilika. Kagera mu muji. Nikafika town. Ngakora akazi kagoye. Nakafanya kazi ambayo inasumbua. Kandi umuntu atokumbura. Na ambayo mtu hawezi kuimisi. Akazi kubuzamu. Kazi ya naragakoze kamva kunzoka ndakaruka. Nimefanya ikatoka hadi kwa nagakoze amezi 8. Nimeifanya kwa miezi 8. Nagakoze imyaka 8 n'amezi 5. Nimefanya miaka 8 na miezi 5. Ndagafunga. Nikaifunga. Kamva kunzoka ndakaruka. Ikatoka kwa nyoka yangu mpaka nikatapika. Havaho. Nikatoka. Ndazunguruka mwivuga butumwa. Nikazunguka kwa injili. Tukagenda aho badutumiye nabo batadutumiye. Naenda pahali wametualika na pahali hawajatualika. Ndashima Imana kubwa Pastor Goreti.
Nashukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Mureke. Yaratwakiriye Burundi turyiwiwe tunywiwiwe. Ametupokea Burundi tukakula kwake tukakunywa kwake. Uyu muntu ni mwiza cyane. Huyu mtu ni mwema sana. Gaza twakira. Alikuwa anatupokea. Turi mu buzima bucoceye. Tukiwa kwa maisha budafite itike yo gutaha. Ambayo huna hata hamu ya kurudi. Kila bene abantu badafite itike yo gutaha. Kuwafanya watu kukana watu ambao hawana fedha hata ya kurudi. Amasezerano yose. Agano zote. Wumva ko Imana ibabwira mukavuga ati. Kisikia Mungu anasema. Tukaja kwa Goreti. Tunaenda kwa pastor. Tukarya makadufata neza. Tunakula, tunamaliza, tunalala. Sinzibagirwa umutsima wawe. Sitasahau ugali yako. Sinzibagirwa inyama nziza. Sitasahau nyama nzuri. Kandi bazi guteka bano bacu. Na wanajua kupika hawa. Babaye mu kizungu ke. Hawa wamekaa kwa town huko kitambo. Yeye ni mtu wa huko Bujumbura. Akadutekera tudagara twiza. Anatupikia kabisa samaki nzuri. Uriya ni hatari. Huyo ni hatari. N'abana be. Na watoto wake. Ubwo buzima tububamo. Haya maisha tukakaa. Inzambora mbishimira Imana. Wanga na mshukuru Mungu. Ubuce ibintu birahinduka. Mambo sasa yakabadilika. Ubuzima bw'ubusiribateri. Maisha ya usiliba. Uzi kugeza myaka 30 utotekereza kubwira umukobwa ngo none se. Kufika kwa miaka 30 huwezi kumwambia msichana sasa. Undi wotekereza. Huwezi kufikiria. Kuko kubwira umukobwa wamubwira ngo mfite disketi hano mariko. Unaweza ukamwambia ninakucheza hapa. Cyane ikiganiro cy'urubyiruko zobabwira ubutaha. Hiyo ni mazungumzo ya vijana nitawaambia. Ukashwigira unateseka abo mwabanye wale mmekaa na wao nani ya mbere ratambutse kwanza ikapita abantu mwabanye bagashaka wale ambao mmekuwa na wao wanaoa bakabiri bakaza wa pili wanakuja ambao wanakufuata wanaenda seri ya gatatu ikaza ya tatu inakuja wanaenda ukamuvuga ngo bizagenda gute unasema je itakuwaje ta kibanza hamna kiwanja hamna diploma Kenya gari taraza Kenya ilikuwa kuja nda gahunda hauna mpango ukamusirimba gusa na unacheza tu no so usirimbuka yatare kabisa inzobi haya hizo nyakati ndabikunda cyane napenda sana ibintu birahinduka mambo yanabadilika menyene umunsi nashatse siku nimeoa sinzi ngene ngiye muri bibi sijui kwa nini nimeenda kwa mambo haya ariko nuko niko byaje lakini imekuja hivyo turi kumwe ba kwa pamoja nanejejwe n'ibintu bibiri nimefurahishwa na mambo mawili nanejejwe icyambere nimefurahishwa kwanza nanejejwe nyine nuko nshatse nimefurahishwa kwa sababu nimeoa ngiye kubyara naenda kuzaa naje ngitwa papa na mimi niitwe baba icyakabiri pili na magambo y'abantu ni maneno ya watu sinagazangera mu bukwe sikuwa nafika kwa harusi bwa bene wacu n'ishuti zacu kifika kwa harusi ya ndugu zangu nagazangera mu bukwe na mu alarme washikije kwa nafika kwa harusi kama mtu wa alarme anaoa ngo uzohora usirimbira abandi gusa wananiambia wewe utaendelea tu kuwachezea wengine tu kavuga bense kibihwamuye nilikuwa nacheka tu ngukunyine nasirimbiye abandi hivi nimewachezea wengine ngo niko naje bazasirimbira hivyo ndivyo watanichezea mimi pia niongoza ubukwe nilipofanya harusi barya bose wale wote baraza wakaja runo rutoki hii kidole bese wabaye gute umekuwaje hari imvugo mbi kuna msemo mbaya muri bene wacu ambaye inakaa kwa ndugu zetu umuntu agatinda kubona umwana mtu akikaa kupata mtoto akazaza akamwira ngo waje guca umuryango umekuja kumaliza agira igisebagira awe na kidonda cyo gutinda kubona umwana ya kukaa kuwa na mtoto abantu batasomye Biblia watu ambao hawajasoma Biblia akaza akamubwira ngo waje guca umuryango anamwambia wewe umekuja kumaliza ikintu umuntu atiha kitu ambacho mtu hawezi kukizi neza kicho kiva kumana mwijuru anajua hicho kinatoka kwa Mungu kikaza ku Mungu na kinakuja kwa mtu umuntu nazare muhungu mtu haumbi mwingine icho ni ikintu kiva mwijuru ni kitu kutoka mbinguni kagiha umuntu Mungu anampa mtu hanyuma umuntu akabwira umuntu alafu mtu anamwambia mwingine cyane abagore sana sana waje guca umuryango eti amekuja kuimaliza jamii iyo mvugo hiyo msemo iragaragaza ko inaonyesha wigeze usoma ibyanditswe hujasoma maandiko cyo gituma amagambo yawe ndiposa maneno yako ameze nk'ikinyabwoya ni kama dudu hicho ikinyabwoya kiremye mu bugome
kidudu hicho kimeumbwa na ubaya. Kwa hiyo mtu tarasomye ijambo ry'Imana. Maneno ya mtu ambaye hajasoma neno la Mungu. Ananyuze hose. Yeye anaenda akiwa chafu kabisa. Anadona moto. Nimba utazi kiba indambara umuntu arwana. Kama hujui vita ambayo mtu anapigana nayo. Usimusengera. Muombe. Umubwirire Imana. Mwambie Mungu. Umwigingire Imana. Umsitize Mungu. Uhagurukire Imana. Usimamie Mungu. Uganduje ku musozi. Nenda kwa mlima. Cyangwa wirwana umusozi. Ama ushinde hapa muombe. Ariko ubuzima bwo guhora dusesereza ngo umuntu yateze kubona umwana. Lakini maisha ya kuendelea kuambia mtu mwingine vibaya. Uzi ico gisebe. Unajua hicho kidonda. Ngwase kado. Eti ukunyine warananiranye. Umeshindikana? Uko ndi woshaka. Uwezi kuoa. Narajwigiriye narahwereye. Mimi ni kama nimeteseka kabisa. Naombea. Nijo ndi wopfa gushaka gusa. Uwezi kuoa tu. Ni imibare. Ni hesabu. Ni imibare. Ni hesabu. Ushaka se ni gitaramo. Kwani ni kwari wowe uza gutarama nani tukufite cyangwa nta maturo. Ndipo sasa unaweza kukuja bila sadaka ama ugiye gushaka. Unaweza kusema tu nitaoa. Ni hesabu. Musengere. Muombe. Umurwa kararwana nizo ntambara. Anapigana na hizo vita. Imana izomufasha zivemo. Mungu atamsaidia atoke kwa vita hizo. Ryo jambo. Neno hilo. Bene wacu batasomye Biblia. Ndugu zetu ambao hawajasoma Biblia. Ikiza kizuri nuko bazagufasha gushimira ngo twaragusenge mugane wa Theogene. Wanasema tumekuombea kama Theogene amesema. Nuko bazafatanya kushima Imana. Wanaambatana kumshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Fatanya gushima Imana akavuga ngo iyi niyo Mana. Tusaidiane kumshukuru Mungu, tuseme huu ndiyo Mungu. Akeza murako nuko muzafatanya akavuga ngo iyi ni Imana. Waseme huyu ni Mungu. Bidashobokera abantu ku Mana. Yasiyowezekana kwa binadamu kwa Mungu yanawezekana. Haleluya. Ibyo mpamvu mbabwiye ibyo byose. Sababu ya hayo nuko ubuzima bw'aha maisha ya hapa naringiye kubabwira ibyaha. Niko nataka kuambia maneno ya hapa. Ndashitse yaranyinyiriwe bingana gutyo. Mtu akifika akiwa ameteseka na hiyo. Ndashitse bena adafite icyerekezo. So akifika hapa bila kuona mwelekeo. Ndashitse bena azahura n'abantu batasomye Biblia bakamuhanda. Mtu akitoka hapa na kufika kwa watu ambao hawajasoma wanaweza kumwambia vibaya. Hapa ndipo kuna majibu. Hapa ndipo kuna majibu. Haleluya. Haleluya. Niho gisubizo. Hapa ndipo kuna majibu. Ndi mu bantu rwose ni gisubizo. Hapa ni kwa majibu. Niko bimeze. Ni hivyo inakaa. Naringiye kubabwira sozoreza kumuvandimwe twabanye nanje narincishe mwakanje. Na mimi nilikuwa nimepitisha umuntu yonde bakavuga ngo akandira imbere indirimbo ngo hari igihe unyura mu kigaragazo gikaze ngo abantu bakakuvuga ngo urajahe bakakuvuga bongorerana uko umuntu yambwira ngo ndibuca. Mtu anaweza kuniambia haitakucha. Namubwira ngo abonye nabi. Naweza nikamwambia umeona vibaya. Namubwira ngo naweza nikamwambia wabonye nabi. Umeona vibaya. Na hadi zaturutse. Hakuna mahali pengine imetoka. Ni hapa. Uzima. Nyumbani pa nakunda. Napapenda. Hazatanga ubwenge. Huleta hekima. Hazatanga mahoro. Huleta amani. Hazatanga ibyishimo. Huleta furaha. Hazatanga amafaranga. Huleta hata pesa. Hazatanga igikundo. Huleta hata kupendwa. Niko bimeze. Hivyo ndivyo inakaa. Ibyo mvuze ndabizi. Hayo ambayo nimesema nayajua. Hari umuvandimwe. Kuna ndugu witwa Claude. Jina lake ni hilo. Nimbari Claude uri hano si wowe. Kama kuna Claude hapa si wewe. Kutubwira nge wavuze ikintu. Okay, amewahi kutusema akisema jambo. Mtu akikaa hapa kubitekereza. Usifikirie sana. Claude mvuze turaziranye. Claude ambaye nasema tunajuana na yeye. Arafite ibintu byose abantu banga. Alikuwa na vitu ambazo watu wanachukia. Icyambere. Kwanza, yari afite sura nziza gutya. Hakuwa na sura nzuri. Habi sura nziza sijaho yivuze. Kuna sura nzuri, si mimi nimesema. Twese turabizi kwiba. Sote tunajua ipo. Claude ni yari afite sura Claude hakuwa na sura nzuri. Muri za 97 n'umunani niho tumenyanye. Miaka 97 98. Kandi cyo gihe twese twari tujwigiriye. Na wakati huo sote tulikuwa kwa mateso. Tujwigiriye bashubu. Tulikuwa tumehangaika kabisa.
ariko imihangayiko nanone lakini mahangaiko ni myiza kandi ari mibi, ni mizuri pia ni mbaya. Umuntu watinze hano Ambaye amekaa hapa kandi wahishuriwe na ambaye amefunuliwa, imibabaro yanje yose ni kwa Yesu, dhiki zangu zote ndipo wanazijua, zahindura iyo mibabaro na anabadilisha hiyo huzuni, na ninaweza kufurahi. Mungu asifiwe kwa kuwa anasikia maombi. Mungu asifiwe sana. Claude yaragira sura nziza, hakuwa na sura nzuri, yari umukene, alikuwa ni maskini. Bene bwa bundi ule umaskini nuko umuntu atopfa nyine ngo bwama busohora umwuka, ni vile mtu asikufe na iweze kutoa roho. Yagiraga we n'umwenda wo kwambara, hakuwa hata navazi ya kuvaa. Yavuye muri za Nord, ametoka huko North. Twese urumva mu Rwanda hagiye hava abantu batandukanye, sote Rwanda kumetoka watu mbalimbali. Igoma ugakomezia huko za Masisi, huko Masisi niyo yari yaravuye, yeye alikuwa ametoka huko. Duhurira Kigali, tukapatana Kigali. Ata umwenda vazi kubaho kwa kundi umwenda uzocika, vazi katike, kugira ngo umwenda uzocike uzubura naho wose se kukuboko, ndiposa aweze hata kukosa mahali pa kuweka mkono. Uwo mwenda ndagira ngo tuba hiyo vazi ni kama haikuwa, yaragira hakuwa na nguo, ntiyagaza yoga, hakuwa anaoga, yarwaye, alikuwa na ugonjwa ya ngozi, yamarwarise ijosi ryose, akiwa na ugonjwa wa ngozi. Ko ndababwira uburyo kuba mu nzu y'Imana, nawaambia vile kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Nishaka ndangize pasirize hata nimalize nimpe bishop. Alikuwa na ugonjwa wa ngozi, sura si nziza cyane, sura si nzuri sana, arwaise, ako na ugonjwa wa ngozi. Yabaga Kimihurura ku ishamba rya Kankigari, alikuwa anaishi huko Rwanda, Kajepi huko Kigali. Habaga ikizu, kulikuwa na nyumba ambayo haina mlango, ichumba kimwe, chumba moja ilikuwa inalala mbwa, ikindi chumba ingine yagaza zibura atashavuye nko mu kiyumba, akitoka kwa ombezi akaza kabari hari ya masasi mikeka, anakuja na kulala hapo, imifuko yo kulala, anaweka mifuko ya kulalia. Namwe nimwumve bene Yohana, nanyi sikiliza hali hiyo. Noneho akaza mu ikanisa, anakuja sasa kanisani, mima yacuranga gutya, mima akipiga keyboard, akamayruka mu ikanisa, anakimbia kwa kanisa, afite agahumuro katari keza, akiwa na anyuze ambaye si nzuri, watu wanachukua mapua. Claude anyuze hano yeme, Claude amepita hapa kabisa, ariko yari yarahwerena, alikuwa kabisa ameteseka. Twari tuzwigiriye, tulikuwa tumeteseka, ariko dufite bene wa grand frère bafite nk'utwenda bakuye Buvira, lakini ukipata ndugu ambaye ametoka na vazi huko Uvira, dushaka uburyo twobona akazi nako nyine ko kurara mazamu na kutafuta kazi hiyo kuweza kulala, lakini hakuna hata mtu angempa kazi. Ninde umuhaya kazi? Ni nani angelimpa kazi? Yarashwigiriye, alikuwa ameteseka kabisa. Yashika mu ikanisa, akifika kanisani akama bapfa ukora kuri sente, wakigusa tu keyboard akamayruka, anakimbia, kandi kwiruka kwe na kukimbia kwake fite desordre ni wa mbere, ambayo haina mpango kabisa. Abashefu bara wala ambao ni chief walikweko, bakabwira pastor, wanaambia mchungaji, pastor uzufata Claude, wewe mchukue Claude agume munguni, aendelee kukaa huko, tuzomukura mu rusengero, hatutamtoa kanisani, azamagumiria, lakini akae huko mwisho, uzoguma gunyura hano yanutse, kuja akiwa anatoa harufu mbaya, akiwa alikuwa na kichwa kama hii. Ico nachibaga, hiyo nilikuwa nimesahau. Ibintu byose abantu banga n'ivyara, vitu zote ambazo watu wanachukia ndizo walikuwa nazo. Ndavuga mu nzu y'Imana, nasema nyumbani papa, niko bimeze, ni hivyo inakaa. Ariko wa Mana, lakini Mungu ni usureba mu nda y'inguru, ndiye anaangalia ndani ya tumbo la mishanga liko, na kuliangalia taifa kuu. Nyumbani pa Mungu haba formation ya gisirikare, kuna mazoezi ambayo yanazidi hata ya kijeshi. Umuntu bakamukora, mtu wanamtengeneza. Hano haba uruganda, hapa kuna maabara ambayo yanatengeneza mtu. Ibintu byose biri negative, vitu zote ambazo ni minus
bigahinduka positive. Sasa inakuwa plus. Ibintu byose bidafite igikundi. Zote ambazo hazina upendeleo. Bikambara igikundi. Inafaa kupendwa. Mvuga ni muzuri. Hapo tunaposema ni nyumbani pa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Tukamenyere. Tusiweze kuzoea. Sasa tufite umutima. Tukuje tukiwa na moyo. Sasa kuakira. Tukija hata kupokea. Tukire. Ndipo sasa tupone. Hallelujah. Hallelujah. Tusoze dufite umutima wo kuzuguma. Tuje tukiwa na moyo kuzafuye. Yale ambayo yameharibika bizabaho. Yataweza kuishi. Korode. Numva. Musirikare Bishop araza kumuvuga. Askari Bishop atakuja kumsema. Korode. Claude. Pastor. Uzoza umushirira mu nguni. Muweke huko pembeni, huko kwa pembeni. Azanyura mu bantu n'ivyuya. Asikuwa anapita kwa watu na jasho muzima. Yeye hana vazi nzuri. Turi kumwe n'abantu baparitse amamodoka. Tuko na watu ambao wameweka magari hapo. Bisiza amaparfum. Ambao wamejipaka perfume. Turajwigira ariko nyine umuntu ndiye upfa gucisha mwijisho. Tumeteseka lakini mtu hawezi hata kupitisha jisho. Ni wewe unajua vile unateseka. Ariko hari undi muntu ukunyura. Lakini kuna mtu mwingine atakupitia. Tumwongezee amasengesho. Anasema huyu tumuongezee maombi. Sinzi ko buce. Sijui kama takucha. Claude. Amaze Claude. Alafu Claude arahaguruka n'umutima we wose. Akasimama na moyo wake wote. Amaze arasenga. Alafu akaomba. Abwira Imana ngo wa Mana. Akamwambia Mungu, abantu ntibanku. Watu hawanipende. Kandi ndacho nza. Na mimi si barankunda se niza kwisura. Wananipenda je mimi si mrembo? Singira amafaranga. Sina pesa. Sifitu. Kandi yakazavuga rimwe ukabona acuritse amagambo. Alikuwa anasema mara moja unaona maneno hayasemi vizuri. Akavuga ibintu bidahuye. Anasema vitu ambazo haziambatani. Ndumukene. Mimi ni maskini. Singira umuryango. Sina jamii. Nta muntu soka no kwikanisa ndawo muramo. Nikitoka hapa kanisani hakuna mtu ambaye angelimsalimia. Mu bagabo n'abagore n'abantu bose bagira impuhwe ndawo. Kwa wale watu wote ambao wana utu lakini hawawezi kumsalimia. Tishoboka. Haiwezekani. Agira afanyeje? Amazarase. Alafu akaomba. Twese twagaza dusenga. Sote tulikuwa tunaomba. Ariko Claude. Lakini ndugu Claude arasenga. Akaomba. Akarara mu masengesho. Analala kwa maombi. Akirirwa mu masengesho. Anashinda kwa maombi. Muri ico kizu yabagamo. Kwa hiyo nyumba alikuwa. Akaba mu masengesho. Anaenda kwa maombi. Yingingima. Akamsimu Mungu. Aririma. Akamlilia Mungu. Wabuche. Alafu ilipokucha. Arangije imisi 40 yabaga kwa Pastor Meshake. Alikuwa anakaa kwa Pastor Meshake. Kubera ingene bagacumba. Wanapika chakula. Saa zingine wanampa ama wanasahau. Baba yibagiwe. Wakisahau. Akienda kufa. Isafuria bacumbiye. Anakuja na kuangalia sufuria ambayo ameikulia. Anafata ibikoko. Anakula hiyo mabaki. Akoza ya safuria akayogesha nkagati. Anaosha. Akarya. Alafu anakula. Uzikurya ibitsira. Unajua kukula vitu ambazo zimebakisha. Abwira Imana ngo Mana. Akamwambia Mungu. Bidashobokera abana aba. Yasiyowezekana kwa watu. Kuri wewe birashoboka. Wewe unaweza. Ungirire neza. Unibariki. Amazi umunsi umwe n'ijoro. Alafu siku moja usiku. Kumva makuru. Sikiliza habari. Warya. Alipolala. Abona. Umuntu araza yambaye imyenda yera. Mtu akaja akivaa vazi nyeupe. Washike. Aramubwira ngo ukisi. Akamwambia nakuja kukuponya. Ubwonko bwawe. Ubongo wako bwarabuze uruhande. Ni kama imeweza kuoza pande moja. Yari umuntu wambaye imyenda y'umweru. Alikuwa ni mtu ambaye amevaa vazi nyeupe. Afite imikasi n'amasahani aryazaza na imikasi. Akiwa na makasi hata pia na masahani. Aramuzanira. Akamletea. Arambwira ngo nje kugukisa. Akamwambia nakuja kukuponya. Amukoraho gutya. Akamugusa hapa. Yamukoze. Amemgusa. Akuraho ubwongo. Akatoa ubongo. Arabwoza. Alafu akaosha. Warangiza umusubiza. Alafu akarudisha. Arongera mukoraho. Alafu akamgusa. Ubwongo bwa buzima. Kichwa ubongo ukawa sawa. Arambwira ngo impamvu wakoraga ibintu binyuranye n'ivy'abantu. Akamwambia sababu inayokufanya ufanye tofauti na wengine. Nuko ubwongo bwawe bwari bumeze. Hivyo ndivyo ubongo wako ulikuwa. Bagaza bazamuka. Wengine walikuwa wanapanda, wewe ukamanuka. Wewe unashuka. Ndagukijije. Nimekuponya. Icya kabiri. Pili. Imukora. Kamugusa hapa kwa shingo. Hiyo ugonjwa wa ngozi. Ise irashira. Ugonjwa huo ukaisha. Arambwira ngo ngukijije. Akamwambia nakuponya ugonjwa. Icya gatatu. Tatu.
nguhaye amukoraho gutya mu gahanga akamugusa hivi kwa kichwa nguhaye umugisha nakupa baraka umuntu wese uzasenge mtu ambaye utaombea ikibazo icyo aricyo cyose tatizo lolote azasubizwa ataweza kubarikiwa Claude yamaze kubigenza gutya Claude amemaliza hivyo yari yasaze ndacyabaye alikuwa lazima kama akuja kwa amasoka akatoka kimihurura abahazi mu myembe wala ambao wanajua huko yamayiruka karite yose ubwo hari mu rukerera nka saa 10 akakimbia ili kwa usiku wa manane kama saa 9 Imana irangije akasema Mungu ananiponya Imana irantaba Mungu amenitabere Imana ngiriye Mungu amenirehemu noneho abantu batangira kumuzaho watu wakaanza kumukujilia yasengera umurwayi gutya akimwekelea mgonjwa hivi anaponya yasengera umuntu business ye yapfuye akiombea mtu ambaye business yake yaenda anaponya abantu watu batangira gusubizwa wakaanza kubarikiwa umuntu akamaza na milioni mtu analeta milioni anampa akamaza ni 500 analeta 1500 akamu anampa akamaza Claude umugabo umwe yamamuheza mmoja akampa gari n'umushoferi na pia driver pastor kera yari yiswe pastor alikuwa anaitwa pastor waransenge business yanjira mbeni ombea business yangu ilikuwa imeharibika kwa hivyo ndio hii gari n'umushoferi na pia driver ngere gufata moto usiwahi kuchukua pikipiki ico giuragira ngo hari umuntu wakazifata moto wakati hiyo unafikiria kuna mtu alikuwa anachukua nyine abamotari ilikuwa inaenda tu watu wa pikipiki ico gihe ni wakati huo twahoraga muri lift tulikuwa kwa lift na moto ndukayifata hata pikipiki usichukue hii modoka ndio hii gari n'umushoferi ndio huyu pia driver ndabiguhaye nimekupa au jahos pahali utakapoenda uzozugenda ni modoka nenda na gari hii no ni hivyo Claude yamatu de passa gutya akatupita hivi baba mtakatifu Claude yamatu hindukirana akatubadilishia inzobe yari umuhungu w'inzobe ariko nyine wapfubahagaye kubera ubukene n'indwara alikuwa ni mweupe lakini kwa sababu ya maskini inzobe yametamuruka sasa huo upe ukakuja kabisa yamaja mu mujyi agura imyenda akaenda town na kuvaa mavazi yamagira ubwenge akawa na akili ariko ukoga mwaka mmoja tuzama bihinduka mambo yakabadilika Claude akaza n'imodoka n'umushoferi Claude akakuja na gari na pia driver kwa kanisa lenyu bakama barya protocol akazichunga Claude atanyura protocol ilikuwa inachunga kwa walikuwa wanachukua vitabu wakama wanakuja akisasa anakalisha kaa hapa Claude twese twama niki kibaye nini ambayo imefanyika Claude yamagirisho sigimihiri akawa na shingo nzuri kabisa abakobwa nibo barigira wale ambao wasichana ndio wanafanya umutipa aradukirana akawa tajiri abarashatse umukobwa w'umupolisi akawa binti ya polisi amagura ico gende nta muntu wagiraga amadivi hakuna mtu ambaye alikuwa na TV agura television akanunua TV agura amadivi amake intebe nziza akanunua viti nzuri ngo arangize alafu ija kumusura nikaenda kumtembelea Claude isezerano we Bwana wa majeshi tumewa pahali patakatifu umuntu utagira igikundiro tuambaye hana kupendo umuntu wana marira tuambaye hana macho umuntu utagira abana wabo tuambaye hana ndugu zake umuntu utagira ubwenge tuambaye hana akili usho wese musana akija yote akimpata amutegea yeye ananyosha mkono kwa ajili yake haleluya muziki tutwa unajua kitu ambacho tumepewa umuntu abantu bose bareba mtu ambaye watu wanaona umuntu nuko akiri muzima mtu ambaye anatoa harufu akiwa mzima Claude babwire gute niwaambie nini kubera ko twahafukiye kwa maana tumezaliwa mayobera matagatifu yatugeze hiyo ni mapotovu takatifu imetufikia sozuza ukifika hapa uhashugumire uweze kutetemeka sozuza uhashugumire ukija tetemeka hazogukorera abana na itaweza hata kufanyia watoto
umuntu yaje neza, mtu akiwa amekuja vizuri azakura formation n'ubwenge budasanzwe, atatoa formation pia na akili ya ajabu. Uzuba umusirikare mwiza, uwe askari mwema. Harundi ruganda rumeze nka runo. Hakuna maabara mengine kama hayo. Ariko tugira ikibazo, lakini tuna tatizo kabisa. Mw'abantu, watu bavyeyi beza, wazazi wazuri, genda usoma amakuru ya Ana. Nenda usome habari za Ana. Mwumva amakuru y'ikintu yakuye imbere y'Imana. Sikiliza habari ya kitu ambacho amekitoa mbele za Mungu. Agahinda ka mugenzi we yamuteraga, uzuni wa ndugu ambaye alikuwa na uburyo yagakize, vile ameweza kupona. Abana bo mugisha Imana yamuhaye, watoto wa baraka ambao amepewa na Mungu, kubera ko yamenye icyo agomba gukura mu nzu y'Imana. Kwa maana amekijua kile angelifanya nyumbani pa Mungu. Imana tubabarire cyane. Mungu atusamehe sana. Kuba mu nzu y'Imana, kuwa nyumbani pa Mungu, abantu bamwe bakakura ntibahakura ibyo bagomba kuhakura, bakahava babaye abarozi. Watu wamoja wasitoe vitu ambazo wangestahili watoa, bali wanatoa wachawi. Icyo bagomba kuhakora, wengine hawajui kile wangelifanya, batahamenye, kwa maana hawajatambua. Claude uri mwiza. Claude we ni mzuri. Claude arahinduka. Claude akabadilika. Aba mwiza. Akawa mzuri. Aza mu rusengero anezerewe. Akaja kanisani akiwa ibyishimo bimutahaho. Furaha ikamukujilia. Amarira yose ahinduka ibitwenge. Machozi yote yakabadilika kuwa furaha. Umutima uranezerwa. Moyo ikaweza kufurahia. Avuga Imana yamukuye ahantu. Akanena Mungu aliyemtoa pahali. Aririmbira Imana. Akamwimbia Mungu. Apotre Masasa agiye kuja muri Amerika. Masaso alipotaka kwenda Marekani, aravuga ngo ninde msigira uburevera bw'itorero. Akasema ni nani nitakayemwachia referent wa kanisa. Uburevera yarayoboye abagenerali. Alikuwa anaongoza majenerali. Yarayoboye abakoloneli. Alikuwa anaongoza makamari. Yarayoboye abantu bakomeye. Alikuwa anaongoza watu wakubwa. Aravuga ngo mu rusengero. Akasema hekaluni. Ninde mpezi kasheka. Ni nani ambaye nitampa saini ya kanisa. Aravuga ngo nta wundi ni Claude. Akasema hakuna mwingine Claude. Ufite ubwenge bwo kutuyoboza. Yeye ndiye ana akili ya kutuongoza. Ndi wahabwa kasheka. Hakuna mwingine angeliweza kuhabwa iyi kanisa. Nta wundi muntu wohabwa ikashe paruwasi irimo abagenerale n'abakoloneli n'abanyemari n'abaho. Hakuna mtu mwingine angalipewa uongozi wa parokia inao majenero na wengine. Uraheza Claude. Utampa Claude. Bose bahuriza kuri Claude. Wote wakasema Claude. Mu nzu y'Imana. Nyumbani pa Mungu. Ndashoje. Natamatisha. Ndakubwira ngo. Nakuambia ndugu. Icyo twahawe. Kile ambacho tumepewa. Murakizi. Mnakijua. Ngwinuze mu nzu y'Imana. Njoo nyumbani pa Mungu. Utaje kureba. Usije kuangalia. Utaje gufana. Usije kushabiki. Uje nyumbani pa Mungu. Uje kwakira. Ukiwa unakuja kupokea. Hari bikunaniye. Kuna yale yamekushinda. Hari bikugoye. Kuna yale yamekusumbua. Haracyaraga kiza. Bado kuna wokovu. Haguruka ngusenge. Simama nikuombe. Ujewe samusanga kumutima Ujewe samusanga Revera dusengera. Cha reverend atuombe. Hallelujah. Hallelujah. Birivuga ngo hahirwa uyumva ya magambo komeza. Biblia inasema heri yule asikiaye maneno na kuweza kuyashika. Hahirwa uyumva ya magambo akayakomeza. Heri asikiaye maneno haya na kuyashika. Azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Atafananishwa na yule aliyejenga nyumba yake kwenye Imana rizura. Neno la Mungu huweza kufufua. Jambo ry'Imana rifite igisubizo. Neno la Mungu linajibu. Bikuremerereye. Yale ambayo yamekusumbua. Bikuruhishe. Yale ambayo yamekuchosha. Abavyeyi ibanza gusubiza. Yale ambayo wazazi hawawezi gusubiza. Yale ambayo ndugu hawawezi kujibu. Abakomeye bananiwe gusubiza. Yale ambayo wale mashuhuri hawawezi. Imana irabishoboye. Lakini Mungu anaweza. Imana irabishoboye. Mungu anaweza. Yesu Imana anajua Mungu. Bibwira Imana ambia Mungu kuko niyo ibishoboye. Kwa maana ndiye anaweza. Fatikanye dusenge. Tuambatane kwa kuwa. Bakiranuka Mana uzimbaraga n'ubuntu. Wewe ni mwenye haki Mungu. Ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Hallelujah Yesu. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni igisubizo n'amazi amara inyota. Shimwe kuko watugiriye neza ubugoroba. Shimwe kubw'umugaragu wakoresheje ijambo ryawe Mana. Shimwe ku ijambo ry'ubukanya bwa Yesu. Imitima yacu ryakire
imitima y'abantu bose ryakire wibuke kuba mu nzu yawe kuba mu nzu yawe ni heza kuba mu nzu yawe ni iby'agaciro kuba mu nzu yawe ntacyo bisa nabyo kuba mu nzu yawe ni ukwiteganyiriza kuba muri wewe Mana kuba hera hawe mwami biratunganye kandi biraneza bose buri wese wahagaze azi icyo kuri databuja hari abagowe Mana hari abafite abana hari abarwayi hari abafite ibibazo biremereye waje uri igisubizo Yesu bagirire neza batabare Mana kandi kubasanga Mana ababuze uko bagira abihebye Mana ababona ko bitagishobotse bagirire neza kugorora Mana kimuri ijuru ku bwabo imbaraga n'ubushobozi bwo kubona ubutakoresha himbazwa mwami Yesu kukugize neza kandi umugisha mu miso riganiriye n'imitima yose uzakiriye zose bikorerwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu twizeye amen.